na no pɛ me hu sɛ mrantie ne mabawa ye maame no bi wo mu ne ade o mabɛsra ye ofie ha na omo number no mo sɛ omo ye maka omo ye sɛ omo ye be 50 on na anyway mami start wa ha ebi o down ho na okay na anopai mo nante se ne sei mama ne ne sei anopai de say be di ka chia tiefo nyina ne mo panes amo ha se asa tia asantiman asade asa chia otofo so preocupe pia amaye mo so de ba ha no pa nyina ne se ene ya Ashanti Regional Task Force Akoma FM Task Force Ashanti Regional Task Force NDC. Operation Commander NDC. Oh okay Shiririta say untimidi and obetimidi Shiririta asamwe ya kanu ye pese ko vara bebia na no metunka so me wala metunka na no anyway enti ano but o say for say Shiririta ona woda Ashanti Regional Operation Commander ona Operation Commander nti odi ne yesen Shiririta emane meme nyina task force emane meme nyina okay na mudodo yese mo amba no pem dodo yese yeah ba no pe doso ba we ni se no ye pese be ye because muntimi nje ai na mo number ne de ye ntimi accommodate receive your ha but within the region mudodo yese wona your commander region you mo obi o constituency bia bebia tete team no bebia to the whole Ashanti region 47 years to bia task force bia hyeho I see bia task force to bia 47 nyina na DNC de say nyina ne say NDC party na yeso na Ashanti region say ye will be o ma ye ejuma na for some years that's what ejuma na but I say no oluma wa ye bia ma yesre no yesre oluma pa John Ramani Mahama yesre no wa ye bia ma Ashanti region danase by da so hia bi da se bi mra bi da se bi mra bi da so hia bi because the money mo chairman ya adwe na no chairman issue statement say so far appointment aba no oda olumaya se na mum e bi mra bi e bi nsam mra bi e de na mo pe bi de na ade a pe nyina ya KMA boss KMA boss e de free asantimantem e nkofo bi free e asantimantem no me ba ya hu se nkofo bi e na namase e de ska bi ye ejuma omu diska bi ase obi ye party ejuma a wo de ni moja wo ye ejuma bebre a wo party task force bebre ona enim no ha ejuma wo na se ye binye ona enim task force boys bebre ona enim no ba se amafo mi awusa amafo bi de ska bi e pese oluma so team no won ko ne sa ye nim ho na musu munim no dada ene ekin Zuba aye bia wa ye bi da Zuba wa ye bi da King Zuba nyame yes Zuba dine Kwasi Ofori Ajeman that's it former MC Obuasi obia 8 years opposition wanam radio so debia mu station ase debia mitie mu 8 years opposition wo ye juma sa task force ye nya bibia e ko no ho wo opposition kra timi ko gine ho na for the party ba power na man for the scar e mama for 1 billion etwa bribe everybody mo bi edi any evidence bi mo bi edi but wo de what there be mo bi edi wa ha mo bi edi mo bi edi wa ha wo de anu de nipa na de ma ba mo kana asem no Kwasi Ofori Ajeman ye nim no ye no say okay na ye adwuma wa ha that's it nti nyuma pa wa ye no na wo say mo kana asantimanti that's it na no meti so oba oye ayiwe mo ma no so wo ho ye na ma no so wo ho mo a task force for no ye na ma no so no ba onim se nipa ohu nipa yankopon edika ka bebe kire so wanti ya ohu yanka se betofo un se sa nipa na se otwatwa aska no that day no before be wuru hokra ka kire police for say yes e bebo no yes e bebo we dey na bebo yenimo you don't know yembusa say Ashanti Tama task force we hwanya me ba task force mo adwuma pa ne say yembezo be ka say o na me he on say body wom obi ka say na matwofo wo kroma nyina Zuba ba oni matwofo na be adwuma ne mo adwuma pa ne say party security okay
party no here na security because your opposition almost 8 years no police can guard you only soldier only baby ya na ebo ho ban and okra ma band there by you see adwen at the party na ntesa am party ntimi ba power nti sani pona oni mi ebre no am nyina so obia wona juma wo ye obia wona juma wo ye ma me ba je frost eh ba cho me de Zara yeah onzo tem kama yeah ni mo bia Zuba kwan ye ni mo no papa e free Accra ba ya be kwa Ashanti regional town no Zuba ye ka ye yusu ye fuel Zuba na e toma ye ye bibia ye ko ye free do bonso e kokumo na abo 130 honorable Zuba and Roberts taki ye sorry ye obi no timbe busa say ye ho te say Zuba ne ba ye fie e be busa ye say ye ho te ye entia de apart from Zuba no KMA boss asanteleje no Zuba no eyetima entia pe say papa ye olma ye sra no ye koto to form yes sra papa ya bro de si pole bamboy na pese besi ha ye sra no ya bre papa de si pole bamboy no ye pese besi ha because asanteleje no say no moto ba my this time no ye pese besi ha ye sra mo papa ye sra papa ye MP for ye obi skip coordinator ye be ko ni nchaya ye timi ko ni nchaya papa ma ye nipa ode ma ye nipa ye ko ni nchaya ye betimi na ye ko ni nchan no akopa bibi ne ye timi awura ho ma ye nipa ye be ko ni nchan a ye timi nwura ne ho na police ni be twa atale na yesa aba ne sound so obi ka say mo so interest na mo champion enye KMA ka asantima ye ne ye pe ye pa asantima ye because asantima me kai say ma lodi na ba ye ko kajetia si ye kwa akoye campaign no ma lodi na start ya no mudum kajetia light e ma ho nyina yesum na ya wre wo na chese dade ni mi sun suyo because minim se papa wo di sum ya to e na wo dadwene ye se wo be ye bibia ma asanteman e na wo si kajetia ma ye en na se wo kani be ye campaign na wo mutimi gina kajetia adum light a na ya wre ho sam kese enti papa ya sraw ma ya nipa ya nimu no a obetimi asanteman nyina nimu no a obetimi abebo asanteman eno a wasa ya dehye ene na ya hwehwe so baba beboa asanteman ene ya hwehwe okay minua baby yenche sir asempetia mama minua ba enso nka kakra manon kasana mi fonte na ma ba jo say frost eh Mumfa we Oba Parita. Onzo ka task force no. Me pa try. Hey, what dey uni you? What dey body in term? But onzo boa. Okay, I see. Nti onzo so dey na work dey atoso. You aja me da se. Me chia ye NDC mpanyimfo nyina chia Asante region mpanyimfo nyina. Me chia me nana otunfo state nana onkwaso me bo odi aka asem ye ne bon so aja ewiase wo ho ade a eya pa ne se ubebom awo na wabom amaya soja na waboa amaya noa na aben na ya ma obindi na obi be free baby abane atamama na di na komode wo so ni se ya pa eno what you saying Honorable King Zuba campaign ni enya start yeko e friend saying opposition for 8 years ono wa na to ne petrol ko ba bia koye campaign otimi kwatena ba bi ye campaign friend say ono ato airtime e ba be ka NDC ho asem e be ka asempa e wo John Dramani Mahama num okay afei no yenko ni sen obeka ansansem ni nyina wiye metimi aka ne pefe say Asante region this year vote wa NDC nyaaye no 95% aya King Zuba. Hey, we say na jere na kwesi adwuma afa aya you. Hey, na kwesi chairman regional chairman what me ne chairman any King Zuba na nam. Oh okay. Yes. Nti me regional chairman aya successful. King Zuba so ka ho bi. Yes. Chairman ETC former no wo koto
na meka ho bi tima ne ene chama amonam no age se wugina ho din se ya no aba aden jama ekomojo no akoto aduane ama ba che sika no ani sika wo ye maburu na ye yi yanim wa Asante region ka se be boa ma party na ba power fi se John Dramani Mahama ne NDC amoyeko anima papa e wo mu no Kinzuba ne taye nti wapoto wa fe wa soja bibia yemfansi nanim yes nti aduru ho no ma na se Kinzuba di ne sika e boa campaign na se obi aboa ne sika di agudem na se ya to aba no awie na nipa ne di ne sika ba betua atoye na me pese me busa se Kinzuba sika na wode ye campaign no se sika no eno nia ene ye de toye no nia he na do so 8 years okay masem ye tiatia we yan tintin ya sem nyina ne se my ready say Kinzuba ba mo bebo na ma adwuma ya ye ready 100% enye wono dia mo ba akọ ba bia ta sa next year fama be mana enu wi enti ya wie ede na wo ka twa to minia on board the be ka twa to yin na ne say we de ekusu sere Oluman yesere Oluman pa yakotoje egufom for Asante region this time Asante region no se de omosi ato aba ma ye no yempese be bibia be be ka se wanya nhu for oto aba ma NDC yesere omo pa yesere Oluman say one for power no KMA boss on for Kinzuba manu ko fa obi emba ne mba ye de MPP for no this critical data by ya na boys na etwe no efiri aborsan so moya sa se be go Oluman ni ma moya sa so mo tai Zuba ti ba nsem na mo keka no enye se onti so Oluman phone pa for ba mo ma na metra ka me ho nya djuma that on tra ho one ba how me do only ba there only ma on so ko ball anya djuma e bo se photo no no Zuba no KMA me na me catch this mo boy this ko mo boy see me asem ko anu od da bi sasa me de me anu ani yaka anu ani ejina so so mo boy tuo anu no Zuba no KMA yada ma se ebilibu di mirika yada ma se bosu ebilibu di mirika ko Ibrahim mama scan omunyai scan tia na amwa omunyai scan tia e problem betuma ejuma na mai okay yada ma se pa yesre Oluman yada ma se pa nti NDC wo ya adwuma ni na bedi wanim obi enya sikatua ha adena peke apeke adena peke obiara nimse Zuba na kwa 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 mama nimse Zuba na kwa nana kwasi nimse Zuba na kwa magoria nimse Zuba na kwa isamu nimse Zuba na kwa tasfo nimse Zuba na kwa obiara nimse Zuba na kwa obiara nimse Zuba na kwa futi Solomon enimse Zuba na kwa baba transiansa transina memo akọ ya Zuba beba ya Zuba beba muko no se friend say me ba mo se friend Asante Regional Task Force Asante Regional Task Force okay but munya sure say me ba cho munya sure say on board munya sure say mo so say da mo ka so obi akotua ska nya so so magi ska na mo yewi yes ade na bida ya dia bribe dia ya mpa ade ya mpa no kata se on board yes ade no onu kura onim se e ba ha sei banya we se mo ba yes ade na bida mo accuse obi so obi tua 1 billion enu se esi o pa betting day no
On board. Ona say public idea man for him vetting day. On board. Vetting day no. I vetting no. On between me. No person mo discuss kan o mo tua me discuss kan. And nipa no otwe no ye de ono ye. That's it. Oka ho bia na say the rep. Me fa no nante yenkof peke no emfa no nante embra. Ye say Asante Regional Task Force. Gen do bia chi. Nipa ba asem na ka I want you to bold and mention. That was the mama na oba na your friend was say o say lawyer say lawyer mama no. Your friend is saying. Ni dinu. Nipa woni mu na ko woni. Ya nimu say ba sound so dia woni ni din dia. Then the whole can may not be right because also woni ni party. Because the program is say party office no. Yeah na task force. Nti e gina ho obi obabia oba na ajew. Na do wura inside. Na do akotena se na akoye overt. Na asa aja okwan. Ba onu ka say obisi e ko share o baby na yam pick no. Emfa ne nantembra as a task force etalechi enti musa misi debi de be gibia obetua eka misi debi sa jima no yeska jima na ye no ha se obi a mo contest na obi ambra oba na aja okwane de ko office wo ye mu bi e mo kodu office wo sa be chia obi a e kire mo sa my allegation kra wo office wo say police for na mo be e wo mo no mo ka kire mo say mo si ma me say task force so mo be bono ela commander na frame ela mkata commander so hwana so be bono ye na so ye na di no wura inside e do ko tena na chia na hwana so be bono adon tire wona kasa nipa beberebe na wona kasa ni tirimu ye ne clear unim so wo ho nti o twem so o mamuska. That's it. O buska ndi kire o wambo o se me charge me se me ntimi hu sa no na mu zo tua 1 million amafo age o maji papa amafo age party executive ni bi age regional executives na inside regional executives and say national executives regional executive be kan e bi mo jiska no every lawyer ne ho we are aware boss who evidence me see dan duru a ebe hu anyway my info will see my farmer na menu abayin kasa na enwie ba chode na oketwa to ohene me pa chone me ka etwa to nyina ne se e ma ye papa John Dramani Mahama enwene se we ye regional executives nti wa ba wona ase abeka bibi ye papa John Dramani Mahama won hwe bra youth no ye bra we election we mu so you are saying say regional executive bia kwaji sika of course ye papa John Dramani Mahama yes why asem na moke mumodi but ni pakro na nim ne ho bro mama kan se mi ntro me social media NDC TikTok ma so 3k me kuta followers omo ba yina say ye omo pe friend say KMA boss no we are no wa friend de me akohia no ni madi nkomo metima ka so mo yina friend ni madi nkomo but me ya kwala bet me dwen pa sa fo ni yina no campaign time why na me hu no okay 1 minute why na me hu no 1 minute Zuba na me hu no opon ska bia modi beba bia no Zuba na me ne nam nipa bone ni boni aye no eni kwa se me yi Zuba boni aye enti yesre opa John Dramani Mahama ene ye ma me na Jane opoku ageman se yesre wom omo hwe bra Asante region ye bra ye threaten na ho do e course ya nye wo bia mananta ye ti se King Zuba me da se thank you menu aba ma enwie me so me dia kakra meka to so ne say Asante region ye chairman Nana Kwasi Nana ye chia wa no pen Nana ye srew ye pa chew emma enkrofo bi mu ya executives na mo wo region ho no entwim fa wo sokura Nana ba mo ye boat mi kasa sim but nipa no mu person bobo ni din edi ni dia ya mo se omo regional executive bia kwaji sika omo nim omo ho enti ya dia ya modi no one say ase osofo abrobe wa shawuntuma mu na wo enti no yeso ya to ama no enti wo ba forward ya na so office ade na wo na wo bade ya na e de hia sa na ade ne tie so hu enti sa na tie enti papa na eguso a ye pa na che oluman ye pa chew me die samika se me free Zuba achi dia na me ya akokọ because na me na ye ko campaign no die Zuba ye ma me no anya me fe
Right. Nti. Thank you. Tina say ya wo ho no. Yeah, that's a pa. Yeah, that's a pa. Yeah, this here. Na yesu ye monitor de ko. Nyame adoma announcement ne ba. Ye ne mu bedi nkomo. Say eyemu die ma na nyemu die mu. But ye ne mu bedi nkomo ya damase. For we regional task force for the NDC and ye no mo. Bibi mama mo mekanta. Yadamase. Thank you very much. Busia, I know ye task force for okay. Right. Okay, yeah, Busia for my entwaso na ye nkoye higher Akoma 87.9 FM. One say Jovi Travel for Jobs and Estate Agency. When omubedi in command of pay friend